anar mala ken yam kana jala kontin barwani ling gwase me bana jo me bana jaling wude nen kontur de meni ram kel mishala do jen chatiay ka chaw ko kume medodien jen shode shwale Simon Pongyang Tudjuk jen former commissioner of Akobe County no bana mandana shalat gwas me bana jaling kel ka jawodan shalat kije mi jiram jedit ka Noro 9 TV channel go jen wojen dere subscribe dir channel ready to support and mandu ni chankot nyak mala ya nong roine gwasame kanwar online TV channel bantin konen charl erdian lat kejen gwasame bana ka linkel ko no kono bi kon ler bi kon kaling please ko subscribe kanwar online TV channel bu kon jome bu kon linga gwa ka jome chalat gwasame mi gorno be kule nywaga yekel Simon Pok nyang tud jok jen rami mo chetiai chala do jen chajian ka kume Dr. Riek Machar la kume SPLIO cha waka kume dong parkol ka jawo shalat ngai kon parkol no nga dundo ken yam chana ko racha ka kwiut ka mashal ka me Simon Pok nyang tudjo ko jen rami mo mela commissioner wala former commissioner dunga ko County chana jemen gwich ngome de jen ka ja re kume ka Dr. Riek Machar abo ka kume dung parkol ne ko ngai kone konde lat ko rodin ka parkol no ko nguni ban mandan le rodo gwasan bu kono ling wude me la former commissioner Simon Pok Nyang Tudjok former commissioner of Akobo jen ram mo shile long pin Dr. Riek Machar hello ngat keje jen dobe dane kwala kwan keje ala commissioner keje rewi ka Akobo ka gwase dan me sha Dr. Machar me chaje yen chaje wuj ram dane wuje wuje wude shalka me parkol katit kirma yadit ko chagu jeno en ramme mo me cha kwanya Dr. Machar baje dil wuj chwaje shu wuj me dan me cha ko me che top che te pin wud ko shalka me e parkol kenyam che te resistant ko loga jeno dara ram kel ka parkol ngai konte sharian lat ka kore me cha charore bin convince karwade chegu jeno telerek wude me micha kwanye min chalke kwet makwach me ramimo laran SPLIO latok yes alele nan ko me dan chade gujeno kwet makwajen chiran SPLIO chade gujeno dong deraran SPLIG lo der lani kirm yadi dika ban meshi wude me che butogo ramkel micha kwanye latok no ka kwanye ka jabba ka tetut ko min chalke me interim chairman ala parkol chocho gorno be ben pin ajen dobe dan e wokeje chana kumuro igwaseme Simon Pongyang Tudjuk rameda ne wuja parkol ko parkol ne ram mo cha kwan Dr. Machar beje dilu ko ngai jeno ram mo elo yal ka Dr. Machar so che gorno enran bel bongot kwarka ko kene dial kono kwan ka SPLA yo ticket parkol rameda ne ka kwan ala intim chairman ka dobe da ne jikandol ka je ka Pan Africa Hotel dio je chikon dial wala Palm Africa Hotel dan chikon lingano chikandol mo chikandol ten no of course me chala chaje blogone before ken dol kan dol bay ko kwanya la chairman tega jom shalat wutke shala me Nathaniel yet jaram dan la deputy chairman men gur Dr. Riek Machar jaram dan entity dial tega titkede no ramkel mingat ke long Dr. Riek Machar ajara meda ne sha bankom enmity malat ka party SPLIO ajara madana Basil Konzal Kenyam mite ke malat ke baje kontage ka do badana bi party bo ne am ko je teram bi jal ka wide nobody beje korea lek ko chalat ke SPLIO en wonene ramaguro ba dor bajelat be party members kenere kon la leader ba ka kontage ba kontain ba all the procedures ba ka kon go la dub dial then after that binakulo wo kam ka la dande lat ban me chala da parkol kan parkol gorno jen ba procedure te kon te lat ke be ka gor so me cha chu gor gwase me wude shal ka me Nathaniel yet kan dol ka Palm Africa Hotel to Nathaniel yet chu warga chu je gor honorable o yet Nathaniel Perino chu wude shal ka me e parkol chu je jogono nena shana gor enojin betekedol mi bedol can allow a party leader no and when mo shu parkol cho je longni shunga che jogono mladimo chie chong
joga Nathaniel yet and when a money chu Nathaniel yet chu kan par kol kan ji kwar yal te kon te kel chu kan yo kagrar jen do be dane chi ral ji to gaje chu Nathaniel yet chu wuda me chu kagrar ka chu par kol chu ladano okay jin pondu jin ti tay pondu jin Nathaniel yet par kol no ka kuje mo shibu operate outside of South Sudan, outside of Juba, lar jen wo jin kwar pondu jin ti de fa ka spela yo kuje mo chine le gor ano many me take some reaction to want to talk to par call to te alaram nala interim chairman ka bom yedane gwe jen o take je ko jen ran ambassador peace ambassador ka national government and ana kwala goro and wa form pin Dr. Ring Machar so chu deg mo chu talk memrai kon tama to talk atin so step yedane sha kwan kirma yadit ka kor ke me shi party members tin bumneken chiga jere wiki Juba ka chi donate konti la lu yal ka jen kir chengna ben ka ne tla no ka jes filaigo but yos ka ne ka kir enona chu mo ka power to atana to ayo watch kalat ka let ka shon nga ka shot parkol ajene ku yana nen ka jen wo wa wudi shal ka me ki commissioner dung akobo me kwaje la kwan ka je ba wuda me ba je wo ka je ko wuda mene woy keneje no chwa kwen makwa chwa ko las gwade kwen makwa jara mandan en rojen tame ala kwer re wich ka kubo ketenga keteru de mishal ga me parkol of course den ngode elo yal ka Dr. Machar ko kene defak baray now ko jodan ko kon golin kono gwasa mene shi Simon Pognyang tudjok che tiayen tame ajene che gien kes filayo ka shewe ka kuma parkol no ka jom ji kan lat gwasa men go chetiai lo chele tipin Dr. Machar quick kon mandan en jena ka but maybe ka sharon kon ngai ke long dewe jeno Simon Pognyang tudjok Ramadan la former commissioner of Akobo men jena je dewe ka jeno a gor position ka ko dar take a position medar je ko otherwise mi ci jiram mo kuro de ling up ke par kolantama mrek kone ter position bi je gwada dan ngo Dr. Machar ngo da lwa yena ban men bianga jenene la kuma spela yo murai kone tekel lief kane loin Dr. Machar mo waje luñ ti dial bi ka fela fat kanetin kontin cha kume Dr. Machar cha je logo especially par call members tin kon tekel ke je so mi ci ran je tiay don baje mo ko kom ne de no telecom brani jek so jo lat kemen go ci Simon Pognyang tu joge che jen no che worker ka interim chairman par call ngode na meni awa ci mo gwa ka je ko run banda ni ability nda te je ko charge bili use by ngaje no jen ci loyal ka Dr. Machar ko this time ram wala loyal ka Dr. Machar badila loyal karamadan en la kwera tame ko kwera tame nan gwi kone men la deputy chairman ki acting chairman tama ga kuma spela yo wude me mishal ka men atanelo yet jo me jen jo dana shalat wa jen che de fak en wude shal ka me Simon Pognyang tudjok che woka kume dung parkol jen breaking news dana gor konen wode konaling Kenwar online TV channel en walle shanga jen dangara wudi de ka pay barro ron kidan dangara wudi jen dangara wudi de bana nyogo je ka leer dien en biatika mal bye bye